Ayo kari mukana mama noneho bari mu ruhande rwacu yatatanije ababisha bose abanyuza muzira Yesu ni inkoni yanje genderaho n'ijambo yambere y'ijambo maze nanjye uzugenda uko umuyobozi w'ifishe yavuze bantu reka kugera ku cambo bantu akanjemo icambo si turakigeraho niyenda turakigeraho naco tukigereho ariko bantu uvuge ngo noneho tuvuga iki twari mu ruhande rwacu Ive garuka uzugira akabirigi noneho tuvuga iki nako twavuga iki gaso none haje message yazanywe na marayika Gaburiyeli bashoreranye na marayika Mikayeli Yesu akabatuma akababwira ngo muzi kwa Gasongo umugabo w'abazizane turamuzi w'abanyabyinshi atuye umoje mugende mumushirira ino message ivuga ngo ko turi mu ruhande rwiwe umubisha wiwe ni tuvuye mu ijuru Yesu aradutumye ngo tuze kubabwira ngo wese ko ari mu ruhande rwanyu umubisha wanyu ninde banza mureke kugera ku cambo noneho muzehe Gafuru noneho twari mu ruhande bwawe nubwo imoto yakugonze ntiwakize haje umugabo uvuye kwa Yesu akaza akavuga ngo ko ari mu ruhande rwawe none umubisha wawe ni rafiki yangu Yoshua haje umuntu yana nakubwiye wewe gurine nabi dore kuza hano uruzugira gutya ukabona mu ijuru wagira gutya ukabona wagira gutya ukabona hazaza umugabo akaza moja kwa moja bati badutumye ngo tukubwire ngo ko ari mu ruhande rwawe uzotinya bamayi uzotinya biroze bishano uzotinya FD uzotinya ba FN uzotinya Interahamwe uzotinya gucikiruma uzotinya baroze uzotinya isumu uzotinya ubukewe uzotinya ubukene kavuga ngo noneho kwa ruhande rwacu umuntu yogira ubwoba umuntu yotekereza ngo nakora iki ngo arapfa umuntu yovuga ngo nibigenda gutya biragenda gutya noneho ko ndi mu ruhande rwa noneho aho rwacu woburara abana bo buri cyo bigaho uko aba bantu bose bagiye hanze bene wanyu n'abantu Imana yashizeho bo kudufasha imifuko yacu jewe nta muntu ngira hanze hariko Yesu nzambaryaho nciye muri Yesu Yesu agira ubusinga ruzarugenda rumvaho nawe rumujaho iyo arukanzeho uzarufata kuri mwene wabo na bishop yarukandaho rugafata kuri mwene wabo na Reverend Kado yarukandaho rugafata kuri mwene wabo na Muyomba yarukandaho rugafata kuri mwene wabo na Michel yarukandaho rugafata kuri mwene sinigeze kubira ko nari ifaranga z'umukobwa wawe n'umukobwa wawe ndi umunyabyinshi naho ngaho n'iryo jambo gusa nahagazemo nigeze no kujya kuzindi za mwene wabo na Shinga simbaye nibukizina nuko nagasinga Yesu azakoraho nuko agagacomeka kagakurura uwo ko ba bishop kagakurura uwo ko ba Reverend kagakurura uwo ko ba muzehe kagakurura uwo ko ba mwarimu kagakurura uwo ko ba muzehe Petero kagakurura uwo kwa se wabyinshi kandi mu busanzwe ukumuragoye kuragira ngo hari urukuta rwo bava abakongo ayahe uzamushaka nko gukomeza ariko hari urusinga rwa Yesu na ATM ya Yesu iyo yigukojejeho azaso noneho ko ari mu ruhande rwacu umubisha wacu twovuga iki leme igiterane cya kindi bagaza babatangariza buri yinga carabaye kijya mwatangiye amaturo ngo kizase neza cyabaye ntikikira amakuru tukirimo cyatangiye tukigejeje hagati kizorangira ejo bundi umuntu waza utekereza ngo Reverend Kadazaza
yaraje yamaze no gukora agiye kurya aruhuke ejo azagaruka nijoro agaruke ejo bundi agaruke hirya y'ejo agaruke ejo bwa buriya bundi agaruke noneho ko ari mu ruhande rwa umubisha wacu ninde ariko ivese timurayo ko turayo oya timurayo twayumvise abagwaje abafite ishida abagowe abantu bazabanga jewe ngo yuwene ngo ndagira ngo mbizisa ntayitanze wawe se wa patiri nawe waje nkakere yuwene ziguhamagara cyane ko ndakeka ko ufite igikebe nkayitazi guhamagara nawe urye kuri iyi events ufite igikebe nkayitazi guhamagara habe n'uriya muzehe uriya rafiki yangu habe nawe ija kubizi guhamagara uba waragiye na Nyagafizi nubwo ari boss nawe yuwene ni nkayita ija kubizi guhamagara muba mwaragiye na tete iki ni ikimenyetso ko itazigira gute nuko ariko murye kuri ino events ivuga ngo noneho ko ari mu ruhande rwacu tworeraneka ngubwo yuwene itahamagara tworeraneka ngubwo twaburaye tworeraneka ngubwo dufite ibinini tworeraneka ngubwo tutageze kuri noneho ko ari mu ruhande noneho gukabonaga kugera kuri cya cyamba fande ugiye gucuranga umukunga shawe kudakeye oya nzanga nango umucuranzi agire serenity niyo introduction niyo introduction conclusion ni ibintu kura ariko introduction ni face ni ka face ugacha ukamera neza ukagira ka serenity ukagira kanyamuneza ni kuzugenda ndabizi nubwo ntari umucuranzi ikidari kiza kigenda gica mu isehemu z'umubiri ariko iyo udakeye ndagukejeje cyangwa ngumeresheje nabi ufatwe aka kavensi kagufate nawe ufayidike mu giterane